Siyabavusela abazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Namhla ke tilishumi nambili kuyo inyanga yengongoni womnyaka wamakhulu lamabili nemashumi lamabili nakunye kulusonto lesithathu bebathandzekayo lebuta third Sunday ku-Advent. Siyanemukela bebathandzekayo kwe-Cathedral yase All Saints leseMbabane eveni laseSwatini kuyo idayosisi yeSwaziland lalapho siholwa khona ngudini wethu babe Advent Nhlanhla Dlamini. Siyethemba bazalwane ukuthi nidayithokotela le nkonzo lesinayo namuhla. Inkonzo ke bazalwane nidawulethelwa ngimi umfundisi Mcebo Sigudla kanye nemfundisi Dumisani Mabuza kanye nami nakwethu Joel kungiyena ke atawusithembulela lena nkonzo losuku lwanamuhla. Tifundo tanamuhla ngibathandzekayo ditholakala ekhasini lemfica ku-lectionary lensha ku-lectionary leseyiphuma lenzalo lebeyibovana beyi-orange ditholakala ekhasini lemashumi lasikhombisa nakune bese ke encwadzini yenkonzo tifundo ditholakala ekhasini lelikhulu nemashumi lasihlanu nakubili. Tifundo tethu ke bazalwane time ngalolu hlobo. Sifundo sekuqala sifundo lesiphuma kuZefaniya wesithathu sahluko selishumi nakune sifundo lesiphuma kuZefaniya sahluko sesithathu sahlukana selishumi nakune siyogcina sahlukana nemashumi lamabili bese likubo sifunza ke khona aku-Isaiah sahluko selishumi nakubili siqala esahlukaneni sesibili siyogcina esahlukaneni sesithupha. Sifundo sesibili siphuma encwadi yabaseFilipi sahluko sesine siqala kufunza esahlukaneni sesine siyogcina esahlukaneni sesikhombisa bese livangeli ke bathandzekayo ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesithathu siqala ke kufunza esahlukaneni sesikhombisa siyogcina esahlukaneni selishumi nesiphohlongo. Luke chapter 3 7 kuya ku-18 bese ingoma lesiyihlabela kubandulela livangeli ingoma yelishumi nesiphohlongo. Ingoma yelishumi nesiphohlongo sihloko sayo ke sona sithi ingoma yemthimba wemvana. Ingoma yemthimba wemvana. Konzo yethu ke bazalwane ngalokujwayelekile itholakala khona ekhasini lelikhulu nakune. Ngosayibenade ayibenawe futhi asethandaze uNkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile tifiso tonke tatiwa kodwa lutho nolufihlelo wena geza ngicabange tinhlitiyo tethu ngekuphekulela kuthi baya wakho longcwele uthi sikuthathe ngalokuphelele simthumise akufanele igama lakho lengcwele ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sisi awogele Kristu si awogele sisi awogele. Jesu wathi ukuyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ke umyalo wokuqala nalomkhulu. Nowesibili ufana nawo uthi wona kothanda makhelwane wakho njengoba utithanda wena. Le myalo lemibili bazalwane kubambelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke sonile sinemmeli embi kweyise Jesu Kristu lolungile moyo lweinhlawulo yentono tethu. Ngakho bathandzekayo asukume intono tethu sitibisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke bantu. uNkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyathoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu senile ngicabanga naye ukukhuluma nangekwenda nangakwendela okufanele sikwendele ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesikwenzile sende sikhonde ngehamba lokusha kudethi igama lakho Yesu.
somandla lotsethelela bonke labaphethe babeqiniso akasihawukele asithethelele ntono tethu asikhulule kude asimise asiqiniseke kumina bonke asigcine nasekuphileni okunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Sisho kanye kanye umthandazo wanamuhla uNkulunkulu wenithemba nentokodo wathumela Johane umbhapatisi ukuze atomemethela kodwa kwendodzana yakho Jesu Kristu. Ukutela bonke labatikhonti ebandleni lakho ukuthi balungisele ukutya kwakhe futhi ngaye lo Jesu Kristu inkosi yethu lokukhona busana wena moya ogcwele uNkulunkulu munye kude kube phakade amen. Sesitawulalela-ke bathathekayo izifundo namuhla siqale ngesifundo sekuqala. Siyabavusela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Sifundo sethu sekuqala sibhalwe kuZefaniya isahluko sesithathu siqala kufunda esahlukaneni selishumi nakune. Zefaniya isahluko sesithathu sahlukana selishumi nakune siya esahlukaneni semashumi lamabili kufundzeka ngalolu hlobo. Hlabelani ndodzakati yaseSiyoni, memeta kakhulu wena Israyeli, jabula uthokoze ngayo yonke inhliziyo yakho ndodzakati yaseJerusalema. Simakadze usisusile isijeziso sakhe watincanzekisa netitha takho. Simakadze inkosi yaka-Israyeli inawe, ungeke uphindze wesabe noma nguyiphi ingoda. Ngalelo langa bayawusho kuyo eJerusalema bathi, ngesabi Siyoni netandla takho ungathi yekethisi. Simakadze uNkulunkulu wakho kunawe, unemandla ekukusinzisa. Uyawukujabulela kakhulu wena, uyawukupha ukuthula ngeluthando lwakhe, uyawukujabulela ngekuhlabela. Tinsizi temadzili labekiwe ngiyakutisusa kuwe, tingumthwalo nelihlazo kuwe. Ngaleso sikhathi ngiyawubajezisa bonke labo labakucinzetela, labaqhutako ngiyawubaphephisa, ngibabuthe bonke labo labesebasakadile. Ngiyawubadumisa ngibatsitse emhlabeni wonke lapho bebahlakazeke khona. Ngaleso sikhathi ngiyawunibutha, ngaleso sikhathi ngiyawunibuyisela ekhaya. Now ngiyawunika ukuhlonipheka neludumo emkhatsini wato tonke timvi temhlaba. Nase ngingibuyisela tinhlanhla tenu embi kwemehlo enu libuka, kusho Simakadze. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Njengasevikini lelipheleleke bathandzekayo lihubo lanamuhla sitawusebenzisa sifundo lesiphuma eTestamenteni lelidzala. Sitawufundza Isaiah isahluko selishumi nambili siqale esahlukaneni sesibili kuya esahlukaneni sesithupha. Isaiah 12:2-6 sitawufundza kanye kanye bazalwane kulo liBhayibheli leSiswati. Sesiyafundza. Mpela uNkulunkulu uyinsinziso yami, ngiyakumethemba ngingesabi. Simakadze ungemandla ami nengoma yami, nguye lo insinziso yami. Ngekujabula niyawukha emanti emithonjeni yensinziso. Ngalelo langa niyawuthi, bongani Simakadze, ngipite libito lakhe. Yatisantive ngaloko lakwentile, nimemetele kutsi libito lakhe liphakeme. Hlabelani kuSimakadze ngobe wente tintfo letincomekako. Akwatiwe emhlabeni wonke, memetani kakhulu, nihlabele ngenjabulo nine bantfu baseSiyoni, ngobe mkhulu lo longcwele waka-Israyeli losemkhatsini wenu. Kudunyiswe nenkodzana namoya longcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini amen. Siyabonga bazalwane, sitawuhlala
lalela sifundo sesibili sanamuhla. Amen. Sifundo sesibili sitholakala kubaseFilipi isahluko sesine. Sitawuqala ukufunda esahlukaneni sesine sigcine esahlukaneni sesikhombisa. Kufundzeka ngalolu hlobo. Noma nami beningaba nekwethembela enyameni. Kufundzeka ngalolu hlobo. Thokotani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinza futhi thokotani. Kubeketela kwenu ngebumnene akwatiwe bantu bonke. Inkosi iseduze. Ningakhathaleki ngalutho. Kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu ngekukhululeka nekunxusa kanye nekubonga. Thola kwaNkulunkulu lokwedlula konke kwathi kutawulondoloza tinhliziyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Siphela lapho sifundo sethu. Akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane tona tifundo tethu lesititholile namuhla. Sesitawusukuma ngenyanga basatikayo silungisela ukuvala livangeli. Sihlabele lena ingoma yelishumi nesiphohlongo, ingoma yemtsimba wemvana, ingoma yelishumi nesiphohlongo, ingoma yemtsimba wemvana. Ya Nkulunkulu lisinziso nelithumo nemandla, tumiseni, aleluya. Tihlulelo takhe tiqiniso tilungile. Aleluya, aleluya. Vumisani Nkulunkulu wethu nine nonke ticebo takhe, nine lemisabako labancane nalabakhulu. Inkosi Nkulunkulu wethu somandla sitali lekubusa yetumiseni, aleluya. Asithokoze siphakamise sinike luthubo. Aleluya, aleluya. Umtsimba wemvana sewufikile, makoti wayo setilungiselele. Wembethe ingubo yengolonga, yetumiseni, aleluya. Ngengubo letwatimula kuye lineni, aleluya, aleluya. Akudunyiswe yese nemfotsana naboyanundwele. Njengoba bekunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo, kuya kuba njalo kode kube nini nanini. Amen. Sitawuthukubeka kwesibazalwane sibile silalele lona livangeli lethu silethelwa nguyomfundisi Mabuza. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani indzaba letimnandzi nekunandzisa kwaLuka lokucebileyo. Sahluko sesithathu sitawufundza kusukela evesini lesikhombisa. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Licumbi tebantfu teta tutawubhajatiswa nguJohane. Watsi kubo, tinyoka ndzini, ngitshela ngubani kutsi ningalubalekeli lulaka kaNkulunkulu lolutaka. Betani titselo letikhombisa kuphetha. Ningacali nicabange kutsi Abrahamu ngukhokho wethu.
Ngiyanitshela ngithi uNkulunkulu angawathatha nalamatshe awende itulwane lika-Abraham. Izembe selibekwe emphanzeni yetihlahla. Sonke isihlahla esingazeli izithelo letimnanzi sitakugejwa siwe bese silahlwa emlilweni. Bantfu babuta bathi, kepha kufanele senze njani? Waphendula wathi, nangabe unemahembe lamabili, nika lomunye longenalo libe linye. Lonekudla akakucedulele labanye. Labanye bathi lisibeta nabo utawubhajatiswa. Bafika bambuta bathi, mfundisi, kufanele senze njani? Wabatshela wathi, ningabe nisathelisa ngalokungelulu kweyemthetho. Emabotho nawo ambuta athi, sileke, sifanele senze njani? Wathi-ke yena kubo, ningemuki muntu imali yakhe ngemacelo yeneliswani umholo wenu. Bantu bacala kwethemba bacabakisisa ngaJohane. Bacabanga ukuthi mhlawumbe kungahle kube nguye noKristu. Ngakho Johane wabatshela bonke wathi, nginibhaphatisa ngemanzi, kodwa ukhona lomkhulu kunami lodala. Ningafanele ngisho nokuphulula imicelo emthathu yewentanga. Ngakho nibhaphatisa ngomoya longcwele nangembili. Esandleni sakhe kunesitsha sekwela emabele lasabhulile, awathele esilulwini, bese kuthi emakhoba awashise ngempilo longeke ucishe. Johane washumayela ngetindlela letinyenti anxusa abantu ngesineke abatshela ngelivangeli. Nali-ke livangeli kaKristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Siyabonga ke bazalwane umfundisi livangeli sesiyaqhubeka ke naso sivumo selikholo senasiya ekhasini lelikhulu nesiphohlongo. Sivumo selikholo senasiya ekhasini lelikhulu nesiphohlongo. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyisesomanga omenze izulu nemhlaba newakugomela ukubonakala kunalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi elinye Jesu Kristu, inkosana kaNkulunkulu ivela kuyise
Sesitawuthola inshumayelo yethu ebathathekayo yalolu suku lwanamuhla. Amen. Asithandaze bakwethu lwegcwele uNkulunkulu somandla, siyabonga ngosiphi lapho esewusinikele lolu suku. Sibonga bakwethu lwegcwele amandla bakhethwe ngilo livi lakho lona lelisichotho sabo Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu yakho lona nzabandla lakho. Sibonga bakwethu lwegcwele ukuthi ukhulume kithi nalolu suku lwanamuhla, usikhuthaza ukuthi Nkosi sikhumbule ikhathini lonke nasenzaweni lonke ukuthi wena uyabuya lona nzabandla lakho. Sibonga beNkulunkulu wethu ukuthi njengokwethembisa kwakho ngeke Nkosi uzosendele phansi. Namhlanje Nkosi siyakhuleka ukuthi sesilivile livi lakho sisatawuhlatia Nkosi, akukhulume wena simakathe usebenze ngenkathi empilweni yethu. Nkosi lokadiko lesikudingako lokutawusikhuthaza ukuthi sihlale njalo Nkosi sikulinzele ukubuya kwayo Nkosi yethu Jesu Kristu. Yenda-ke bakwethu ukuthi emavi yomlomo wami nekuzidla kwakhe inhliziyo yethu lokumeleke kuwe Jehova nemfana lethu laphakathi konke besicela ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyababingelela abazalwane egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje bathathekayo ukuthi sonto lesithathu lekuta tilishumi nakubili kwenyanga yeNgongoni umnyaka wama-2021. Tifundo ebathathekayo namuhla lesipinato isifundo sekuqala siphuma encwadini yaZefaniya sahluko sesithathu, lekubo sasebenzisa Isaiah sahluko seshumi nakubili. Isifundo sesibili sasithola encwadini ye-Evanjeli yabaseFilipi sahluko sesine. Livangeli-ke sathola lelilandiswa nguLuka longcwele sahluko sesithathu. Sihloko-ke bazalwane sithi kuba nesibindi sekumemetela ukuthi uyabuya. Kuba nesibindi sekumemetela ukuthi uyabuya. Leli bazalwane lisonto lesithathu kuwo emasonto ekuda, kuphinde futhi kube iviki lesithathu kiwo emaviki ekuda. Lalapho sithi ikhumbuta khona siphinde sikhunjuzwe nalivi, sikhunjuzwe nakho konke lesikwendako ukuzila nakho konke ngokuthi kufanele sihlale silungele ngokuthi Jesu Kristu uyabuya noma ngabe kunini bazalwane. Njoba athembisa yena ukuthi nje uyabuya njengelisela limemeteli kubonakala selichapile selifikile. Lebo kona timpawu kuyayiboneke tibonakala ukuthi hayi ngathi ndawuba nelisela linenza unayi wamhlambe lokhu sekume ngalolu hlobo. Kodwa lokungateki ukuthi ngiluphi isikhathi nenkolo
uthi ke Jesu asihlalele njalo silungele bazalwane ukuze singatholakali singilaba selele ngaphandle nasefika yena ade ukubela ibandla lakhe. Kuleli viki ke bathandekayo siyakhuthaza ukuthi sibe bantu labadlulisa indzaba letinhle naletimnanzi ukuthi Jesu Kristu uyabuya. Nokuthi singadingi ukudlulisa nanathi sizidle ngapho tibe nekhathi empilweni tethu sibadi kumqoka ngokuthi kubuya kwaJesu kusho ini bathandekayo. Sibona lokho ngenasibuka indzaba yaJohane nakamemethela Johane ukuthi bantu kufanele ukuthi baphenduke nakayela inkonzo yakhe akhuluma nebantu baka-Israyeli njengoba nathi nje silibandla abathandekayo sibikiwe ukuthi bantu sibabide ngokuthi atiguqulwe impilo kude ngokuthi sitoba nemandla lavela ekhaya ekumelana natonke tingcinamba letifika kunempilo ikakhulu tingcinamba letibhekene nekukholwa kwethu ngokuthi asihlaseliswe ngendlela leniyo ngokuthi sihlale njalo silungele ngokuthi Jesu Kristu uyabuya. Le mshumayelo bazalwane siyayibona ukuthi iyakhela kule mshumayelo yaleli liphelile lona-ke lalapho besivele ngesikhuthazwa ngokuthi singithi lababitiyo babitelwa ngokuthi siyowumemetela indzaba kaKristu. Ngithi lesibitiwe sametela ukuthi siyowumemetela Kristu uyinkosi uyabusa. Nawe bazalwane njengoba yena sifundzile evikini liphelile wethembisa ukuthi utawutalwa emhlabeni wefika, wethembisa ukuthi utawufa esiphambanweni wafa, wethembisa ukuthi utawuvuka ngelanga lesithathu wavuka, wethembisa ukuthi uyawube usuyanyuka ukuyela ezulwini nembala wenyuka, wethembisa ukuthi utawubuya masinyane. Solo silindzile ke bazalwane ukuthi abuye masinyane wakhe akafanani namasinyane wethu kodwa lesiwathiko ukuthi ekugcineni kwako konke uyawubuya. Akasitholi ke bazalwane sithi sihleli simlindzele ukuthi nami uyeta ummehluleli wethu, nami uyeta longumesaya wethu. Incwadi eTestamentini lelidzala bazalwane sifundza nga-Israyeli lekuthiwa yinkonzakati yendumiso lokhuthathwa ukuthi akagcwale impokoto kaNkulunkulu kude ngoba uNkulunkulu sowususe inkemba lebe yilenga kwakhe lebe yisho ukuthi wena wonile, wena ufanele ukuthi ulahlwe, kodwa siyatshelwa ukuthi impokoto iyamfikela Israyeli ngoba uNkulunkulu soyisusile le nkemba. Nanathi ke bazalwane siyadala ukuthi sisithethelele intondo tethu. Ngakho siyakubika ukuthi simemetele indzaba yempilo yaKristu ukuthi nembala Kristu ude netindzaba letinhle naletimnanzi letitawuguqula impilo tethu. Kufanele ukuthi sivume ngoba kuta kwaKristu bazalwane kutele ukuthi umuntu atawubuyisana naNkulunkulu. Umuntu kenangati buyisi kuNkulunkulu usahlele etindzabeni letimbi, usahlele etindzabeni letimhlungu. Thina bazalwane siphethe tindzaba letimnanzi ngokuthi umuntu uyahlala aphile uNkulunkulu atinte athokoze uNkulunkulu abe nekujabula lokukhulu lokumangalisako. Siyatshelwa ke bazalwane ukuthi nanathi sisakumemetela leti tindzaba, asitimemetele leti tindzaba bazalwane ngenhliziyo lethokozako nalijabulako ngoba siyazi ukuthi laba simemetela khona asihambi sodwa kodwa sina uNkulunkulu moya loyingcwele lohamba nathi, sitawuyihamba le ndlela singesabi, sitawumkhonza uNkulunkulu singesabi, sitawuphakamisa uNkulunkulu singesabi bazalwane ngoba sisibantu lesebati ukuthi sesiphendukile, sakhiwa tintselo letinsha, sentiwa tindalo letinsha, sabitelwa ukuthi siphume kumnyameni noma ngabe impilo ivivinya kukholwa kwethu, kodwa sibitelwa ukuthi sihlale lokukholwa sinethembe simkhonze uNkulunkulu ngoba muhle. Siyabona ke bazalwane incwadi ya-Isaya yona libe seyithatha sikhala salo ukubo lanamuhla. Nakhona solo siyatshelwa ukuthi insinziso ivela kuSimakade lekufanele ukuthi simethembe, lekufanele ukuthi sibe nesibindi ngaye kude ngokuthi sitawubona ukuthi sitichube sitedlulise tindzaba letinhle naletimnanzi lasilethele tona. Angeke bazalwane bese sesibabantu labesabako sisabelive kanti siphethele okumnanzi ngoba siyathi wonke umuntu uyakufuna lokumnanzi.
kumele nje ukuthi sime siphakamise uNkulunkulu, siphakamise lokho lokuhle nalokumnanzi lokuthi indzaba tekubuya kwaKristu, lokuthi indzaba tekubusa kwaKristu yena lobuya atolandzela ibandla lakhe lelikumakoti wakhe lekufanele njalo njalo lihlale litilungele. Asifundza abazalwane isifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni lelisha. Siyatshelwa nakhona ukuthi Pawula jabulani, thokozani, futhi ngiyasho ukuthi thokozani bathandzekayo enkosini. Siyabonga uNkulunkulu losipela intipho letihle, siyabonga uNkulunkulu lothi asingabi nekwesaba kodwa akube nekuthokoza nekulangatelela lokubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Sisakubukile, sisakulangatelele, sibitele ukuthi bana nathi bathathekayo asibe bantu abaguqukako, asibe bantu etimpilo tabo letehlukako kuze ngokuthi libive litawubona ngathi ukuthi nembala silethe tindzaba letihle futhi siyatikholwa letindzaba letihle lesilethile ngoba siyathi ukuthi tikuphile. Evangelini lelivile liphelele bazalwane sakhunjulwa noma safunza indlela Johane uMbhapatisi la bekahamba ngayo ambethela indzaba yaJesu Kristu. Athi phendukani umbuso wezulu uzosonzela. Namuhla abantu siyatshela ukuthi babe sisebayela beta kuye ngenxa yokuthi bevele tindzaba wathi sitekele shokani ukuthi asiphenduke yini lekufanele siyele empilweni tethu. Siyatshela abazalwane ukuthi wakhuluma nabo Johane wabatshela ukuthi abayekele ukuxwaya abantu, abatshela Johane ukuthi abayekele kwenta intipho letimbi, abafune kwenta lokuhle lokutawujubisa kuphakamise uNkulunkulu, kuphakamise isimakazi. Ngakho-ke nathi bazalwane siyakhunjulwa ukuthi asiguqulele umhlaba lesikimo kude kokuthi sibe bantu labaguqulelwe Kristu, sibe bantu labalungele kuya kwaKristu, sibe bantu labalungele ukuthi siyawukhonza simdumise ngamoya naleqiniso ngoba yena asetela lokuhle nalokutusekayo. Ngeke bazalwane size simemukele Kristu abe nekhathi empilweni tethu kodwa bese sesiphinde futhi siqhubeka siphila impilo ngendlela yakudzala. Kuyafuneka nje bazalwane ukuthi kube nemehluko lotawubonakala ukuthi nembala bantu baNkulunkulu bayayidlala indzaba yokuthi uyabuya Kristu. Ngakho bahleli batimisela kiyo, batimisela ngayo, bakhala bamemeda ukuthi Nkosi yiba nemusa tikweni elivelayo. Ngeke bazalwane size semukele Kristu bese asisaguquki. Ngeke sibe live litawutimemeda kokuthi live lelipulpit ya Afrika kodwa sibe setatiwe lisatiko ukuthi uNkulunkulu tiyamgcanula ngoba tiphakamisa labanye boNkulunkulu letithiko. Futhi ngeke setatiwe lesatiko ukuthi tikhatsata timpilo talabanye bantfu, tilulata timpilo talabanye bantfu ngoba siyathi ukuthi uNkulunkulu umqoka kawonke muntu, uNkulunkulu umqoka futhi nenhlalakahle yawonke muntu. Ngakho sifanele abazalwane sisamlindzele Kristu ekubuyeni kwakhe, siphinde sibuke ukuthi yini lala sikhona khona nakabuya Kristu tasikhanza sifunele yini, noma nakabuya Kristu uyawufike asikhanze solo sisaphishanekile sibanga lokungakadzingeki ukuthi ngabe siyakubanga bese siyasala kanjalo ngenxa yokuthi sehlulekile ngokuthi sibe nesibindi sakuyimemethela indzaba yokubuya kwaKristu. Sayikhohlwa sakhohlwa ukuthi nembala uyabuya Kristu eyolilandza libandle kufanele ukuthi nalibuya alikhanze ngokuthi limlinzile loba asifake lomfutho bathandzekayo ngokumlinzele Kristu. Sinemhlaba lesifuna kuphila kiwo lokumele ukuthi ufundziswe ngaKristu, ubone ngaKristu, ubone lokukhulu nalokumangalisako ngemsebenzi waKristu kubo bantu bakhe lalele kutewubahlele. Asifuneni ngebazalwane ngokuthi sitihlalise kuKristu, sitenye sibe kuKristu, sibone impilo tethu tiguquka tifananiswa nempilo kaKristu kude sesitawuphuma ngesibindi simemethele ukuthi uyabuya Kristu. Ngoba bazalwane naside lesibindi lesitawumemethela ngaso kutawube kusho ukuthi nathi sisengalungeli ukubuya kwaKristu, nasisengalungeli ukubuya ngeke simemethele sitshele umhlaba ukuthi Jesu Kristu uyabuya kanti siyathi ukuthi nakabuya sitawuqala kumemethela nasisathi ukuthi nembala nathi ngeke sisale kodwa sitawuhamba nawo. Kwangathi-ke uNkulunkulu bazalwane angaba nathi
asisite kuleli viki siqhubeke simemezele ukuthi uyedwa Jesu, uyedwa masinyane, iyabuya inkosi ewulandza nabanye bayo, kwagathi besingatholakala singcenye yabo labo labatawulandwa inkosi yethu Jesu Kristu. Egameni leNkulunkulu uyisele nkotsana namalo egcwele ngiyakhuleka, ngiyashumayela manje naphakade. Amen. Siyayibonga inshumayelo yanamhla bazalwane. Sitawuvena-ke kuwo umthandazo wanamhla siuholelwa nguye umfundisi Mabuza. Amen. Egameni likaYise eleNdodana neloMoya Oyingcwele. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu welithemba, uyasibita sibuye ekhaya siphume ekulahlekeni ngokuba abantu labanye ukugobhola nekuhlukumeza, siphucule sibe nekukhululeka nebulungiswa nemafutha ekwelapha nentokozo yokwabelana. Sende sigcine ukuthi sihlanganyele kanye nawe emsebenzini wakho, sibe bangani betihambi nalabakhululekile, sibe bangani balabo labacwaya ngolabanye, sibe kuthokota kwalabo letinhliziyo tabo tephukile. Nkosi nomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babelo sezulwini, wakhulula indodakazi yaseSiyoni etitheletayo, wasusa bonke ukulahlwa nelicala kwabo. Abantu bakho nesihawu lapho bahluphekela libito laJesu Kristu, baphe ukuhlakanipha lapho bathinzetelwa ukuthi bente lokungasile, kuhlangabetane nezizimo zabo lapho bemucwa khona. Ubaphe isibindi labasetshenziswa nemandla lapho bahlukumezwa, kude kube isikhathi lapho ubakhulula khona. Bagcine njalo nelithemba lelithokotisako lekuthi utawubuyisela konke lokulahlekile, ngaloko longeke kude kuthathwe. Nkosi nomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkulunkulu uSomandla, njengoba wake wathumela abendlulela Jesu nomlayelo ukuthi balungiselele indlela yabo, ngakho-ke qinisa bonke abafundisi nalabasebenzela ibandla basasita ligama lakhe lelisinzisayo. Vula tindlebe tabo bonke labalivako ukuthi bathokoze, baphenduke, bakholwe nokucina. Bona nalokukhethelwe kubekwa esikhundleni sebubhishophu kusenziwa amalungiselelo enkonzo yekumbeka. Nkosi nomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Wena lokha tipho tonke letinhle, buka yonke imindeni yabantu bakho, niketa labanesidume labo labatawuba ibatisi. Uqinise tibopho letihlanganisa imishado, uphenye batali emandla ukuthi bakhulise abantwana babo ngeluthando nangemkholo. Yipha emakhaya ethu ukuthi abe tindzawo tekujabula, ucabangisise, uthokoda, uthula nekuthandaza. Nkosi nomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi, wakhulula lababoshiwe, uvula labo labasetilongweni ngenxa yemisebenzi yabo bengalungi. Ubaphe ukuthi bakhululwe elungileni lesono, bemukele imiphumela yebona kwabo, bafunze ukuphila ngalokungiko nangekuthula mpela babo. Vula bonke lababoshwe ngalokungasiyo, letha ukukhululeka kwabo ngekwentsandvo yabo, ubagcine ngamsana ngesibindi sekwathi ukuthi uyakwati lokuliciniso nalokulungile. Nkosi nomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babelo sezulwini, indodana yakho yaba inyama ngelapha bonke labagulayo kuto tonke tifo nebuhlungu. Akhombisa amandla akhe, asiphathe nesibonakaliso selekusasa lapho atovusa khona ngelusuku lekugcina. Iba nemusa etikwabo labadzinga kukhululwa ebandleni lethu basemendeleni yethu.
aphilise ngokwesikhathi sakho nayo intsapho yakho, ubagcine ngesibindi sokuthi ukhulula abantu bakho kuko konke kuhlushwa ekuvusweni kwendalo yonke. Nkosi yomsawakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu, ingozana yomuntu yedwa idla inatha nentombi kude imemethele umbuso wakho. Abemukela kuwo ngokuthethelelwa kwentombi. Asasimema sibantu abaphendukako kulo mkhosi ngalolu suku. Phane labo abahlanganyela udeba nengadi yakhe ukuthi bafanele balungele alukuphelele bakholwe lamavi lonikelwe nale yokiselwe nini kude kuthethelelwe lentombi. Nkosi yomsawakho, simakadze walabasekuhambeni nalabalahlekile wethembisa ukubuyiswana nokugcwaliswa ngemandla kwaJesu Kristu. Siphe lukholo lokuphinda ntokozo, sigcine tethembiso takho, sisalandzela nokulangatelela nelusuku lapho litawufezwa khona ngokubuya kwendodana yakho Jesu Kristu kude umhlaba wonke ubone. Nkosi yomsawakho, Yiva ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu wenotho nendumiso, gcinisa lababuthakathaka, ucebise nabampofu, uphe ithemba kulabo labaphila ngekusasa. Buka izimo tethu namuhla, usende sibe nekubonga ukuthi siphiwe tindzaba letinhle tesinziso, sigcine sethembekile emkhonteni kude kube Nkosi Jesu lophila abusa phakathe naphakathe. Amen. Siyabonga abathandekayo umthandazo uNkulunkulu, siyathemba ukuthi konke lesicelayo uyasiva nasicela. Ibandla alisukume sitewumukela uthula ekhasini 115. Ekhasini 115. Umsindisi wethu Kristu uyinkosi yekuthula nekwanzisa umbuso wayo nekuthula lokungenamkhawulo. Kuthula kwenkosi apenani ngetikhathi tonke. Akwanzi kuthula bazalwane lokuvela kusimakadze, kuthula lokwenza ukuconza konke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ke bazalwane iminikelo le kwehlukahlukana kwayo lesinikela ngokusimakadze kuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Sibonge bazalwane kulabo labayifaka nangasebhange nalabo labayiletha esontweni sitewukhulekela. Siyikhulekela yonke ke le mali bathandzekayo ngokuyihlanganisa. Siphinde futhi ke sicela nje ukuthi sikhuthane bazalwane ukuthi labo labathumela ebhange noma ngabe uthumele yabayiningi, siyacela ukuthi bese sokuyasandisa ukuthi imali lengaka ngiyifakile, ngicela ukuthi ngiyehlukanise ngalolu hlobo imali leya kweshumi kunayi, leya mhlawumbe emnikelweni kunayi, leya esibongweni sangenyanga ngenyanga yesemndeni kunayi, letawubuya ke njengoba nyalo bazalwane kusikhathi sa-Advent, sikhathi sekuta kukhona umnikelo lothathwako ngalesi isikhathi sekuta lothathwako bese somnikiswa ke khona ku-diocese nato timvilopho temnikelo wa-Advent. Siyacela bazalwane ukuthi sisebenzise sifake kuto leto timvilopho sinikele kusimakadze nalapho sifake ebhange sibhale ukuthi lengaka malini into ukhona ukuthi ithathwe yedluliselwe khona ku-diocese. Sesitawuthandaza bazalwane sisekhasini 116 sigaba semashumi lamane nesiphohlongo. Sitawusebenzisa umthandazo wecala kanye sithi ngebakhongosi kukhulu nemandla nemvumiso nenkathimlo nebukhosi ngabe konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke babe kuvela kuwe thina sikunika lokhu ngekwakho. Sibusisele lona mnikelo, busise abantwana bakho Nkosi, busise emakhaya abo, busise imisebenzi yabo, busise Nkosi amabhizinisi abo nemasimu abo, kwende Nkosi ukuthi kwanze ukhicite kuphephe kuvikeleke kuthi abantwana bakho Nkosi batokuqhubeka banikele endlini yakho egameni Nkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.
Uyabongeka Nkosi enkulunkulu umdali wethu lonke ngemsa wakho sinalesipho lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe etalente abantu sinakuba sikwase kuphela kiyenzi akabongwe somandla. Uyabongeka Nkosi enkulunkulu umdali wethu lonke ngemsa wakho sinalelwandle lesinikela ngalo lisicelo sempini nemsebenzi wetalente abantu itakuba insebenzi senzisokenzi akabongwe somandla. Sitawusebenzisa abazalwane nomthandazo wekuqala wokubonga ekhasini lelikhulu lelishumi nesikhombisa 117. Inkosi ayibe nawe futhi yenyusa nitihlithi yotenu siyatenyusela enkosini asibonge inkosi enkulunkulu wethu kufanele kolongele kongane kumthobisa kufanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu Nkosi Baba losezulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini siyabonga ngesikhathi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu othanda leyodwa inkosi yethu ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasinzisa eqilini lesona nawunikele kube yadalwe njengemuntu apho eziphambanweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha saba abantu bakho nawuhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezolweni ngaye wathumela moya wakho lomqwelelo ophelesabo nyalo ke siyabonga ngoba lilanga lokukhululwa kwethu selifikile ngaye utawukwenda tonke timo tibe tinsha uta ngemandla nangelulwimi nangeluthumo kutawedlulelawo umhlaba ngako ke sesihlanganele tikilo sinetikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabada wena sinqoba bukhulu nelithumo lwakho siyakuthumisa nyalo nanini sithi sibe babengayo intothane yakho Kristu Nkosi yethu ngaye impela impilo yethu yekubonga nekukudumisa thumele moya wakho logcwele tikwethu nasetikwale titiko tethu sinkwa neliwayini ngokuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi ngoba wathi ngebusuku lanikelwa ngabo wasithatha sinkwa wathi asakongile wasihlepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani nidle lokhu umtimba wami lonikelelwa nine nalokhu ngetikhathi tonke kude kuthi ningukhumbule umtimba wemfana umtimba wemfana umtimba wemfana umtimba emva kokudla wayithatha enzeni wathi asakubongile wabanika yona wathi nathandwe nonke lokhu kuyingadi yami esivumelwano esisha lokubuyisela nina nabanyenti kuthi sithethelele ntono
lalunge tikhatsi tonke tekwelatsa kwenu kude kutsi nikhumbule. Ingate yemfana, ingati yemfana, ingati yemfana, ingati yemfana. Ngako-ke simemetela kokolo kwethu sethe Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Baba ungcwele thina abantu bakho, kuba Nkosi ngale tipho takho sibehamba kwakho umhlatshelo uphelele waKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyola kwakhe Nkosi kwelizulu. Ngosilela Musa, sembele ngayo noma singafanele. Udetsitsile lesihlanganyela umtimba nengadi yendodzana yakho, sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetitula lentonke. Siphe Nkosi ukuthi sithi sisalindile kuya kwaKristu umsindisi wethu, ngelithumo lekuxoka umbuso wakhe, sikhulekile insuku tonke ekufanele naye. Yesu ukwathathu elibadlalonke lisemhlabeni nalesezulwini, babe somandla kanye naye nakuye nangaye imandla malo ingcwele netikhatsi tonke nyalo nanini. Amen. Amen. Siyaqhubeka nenkonzo kubazalwane ekhasini lelikhulu nemashumi lamabili nesithupha sigaba semashumi lasikhombisa nesikhombisa. Njengalokho Kristu wasifundzisa, sinesibindi sekuthandaza sethe Bawethu losezulwini, alingcweliswe ligama lakho, ubuso wakho wawude inzama kwethu emhlabeni njengasezulwini. Siphela mhlawumbe kwethu kwemalanga oke sithethelele lolo tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisi ekolekweni usisinzise ulokubi ngobe ubusoke wakho imandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathathekayo Nkosini, lenze bezivumelwano lesivumelako asiyoyini inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesisihlephulako asesiyoyini inhlanganyelo yemthemba waKristu senelesibanyendese bomthemba munye bobesoke sihlanganyela sinkosinye. Jesu mfana Nkulunkulu sihawukele, Jesu mfaliwe ntono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Sikhuleka kanye kanye nokutithoba bazalwane sithi Nkosi lenesihawu asonzele itafula lakho sethemba kulunga kwethu, kepha sethemba sakho sakho lesikhulu asifanele kwethu ukuthi akuthula ngaphansi kwalo tafula lakho, kodwa wena Nkosi lokuma kwalo ungawumela njalo. Ngawo besiphe Nkosi lenesihawu kwesidle ngalokufanele inyama yendodzana yakho nethathakalo Jesu Kristu, sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye nakithi kude kube nanini. Amen.
Asembheke umuntu kaNkulunkulu lelisusa donodelive yena lo Kristu lokuyako lothi nekumemele kumekuhlanyela ndzawonye kule nkonzo simemetela kufanele kuvuka kwakhe siphindze simemetele kubuya kwakhe ngeluthuku ngakho ke sisonzelani bazalwane stop kula umtimba wethu Jesu Kristu kanikela letayithu nengadi yakhe lasofisela yona simdlele enhlitiyweni tethu ngekukholwa nangokubonga. Siyayiphetha ke bathandekayo inkonzo yethu ekhasini elikhulu nemashumi amabili nesiphohlongo esigabeni semashumi nasiphohlongo nesithupha bongalisimakathe ngoba alemoso siyasaka sipheli nonini simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla wonke siyakubonga Baba ngoba ngale mfihlakalo lengcwele sondlile nomtimba nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina Nkosi nemsa wakho emtimbeni wayindodzana yakho lenhlangano yabo bonke labakholwa wakho umtimba wakwetongcwele lobiteko ukuthi umemetele ngekungesabi ngokuthi Jesu Kristu uyabuya masinyane uphindze utilungiselele ukuthi nakabuya utholakale ekulungile kwakathi Nkosi lesingaba ingcenye yalabo labayawuhlala njalo bakulungele ukubuya kwakho bangesabi ukukhala kwalolu cilongo kodwa bakufokotele bakujabulele
sike baba ukuthi sibekele njengakhona laphila kulo budlelwano obugcwele nokuthi sikhule emthandweni nasekulaleleni nasekwenteni inthando yakho naye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawe namanye egcwele niNkulunkulu munye kodwa kube ninani. Amen. Sikhuleka kanye sithi babeli kaThemandla sithinikela kuwe Jesu Kristu Nkosi yethu kwesibe ngomhlatshelo nophilako thumele kuveni ngemandla amaya wakho logcwele sihambe sisebenele intumone ebukhosi bakho. Nyalo-ke kuyelo nemandla onke ekwenta lokukhulu kunalokhu lesikucelako nalesikuzindlako nemandla lasebenza kithi akathunyiswe ebadleni naKristu Jesu etitikulaneni tonke kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kukhonza konke kuyatigcina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthathe uNkulunkulu kanye naye inkodzane yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namalo egcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bathandzekayo ngokuthi sibambisane kule nkonzo simkhonde simdumise simakathe sisakhumbuthwa simkhunjutwa kona ngokuthi Jesu Kristu inkosi yethu lebusako futhi inkosi yethu lebuyako asihlale njalo silungele ukuthi nayibuya isikhathi esilungele. Siyabonga ke bathandzekayo sidada uqhubeka nabo kunilethela leti nkonzo ngawo kododomshina nabo mabona kutse ngenxa ukuthi siyabona nangaphandle ukuthi sifo samahazane siphinde sibuyile ngemandla siyethemba lebazalwane ukuthi labo labangeke bakhona mhlawumbe kuvela esontweni nalaba atawutiva bangathokoti kahle nekuvela esontweni ngenxa yokuthi abafuni ukuthi kubhetane lesifo sitawuqhubeka nekwavetela tinkonzo nanathi bazalwane asiqhubeke leti nkonzo sidanzisele kulabanye sibatshele babukele khona nanabo labakhona khona batewukuthatheka batewukwakheka libandla laKristu lihlale lilungele ukuthi nakabuya alikhanze linjalo lilungile ate ufike alithathe ahamba ayobusa nalo ingulaphakathi. Siyabonga kakhulu bazalwane kwathi uNkulunkulu angaba nani nonke. Amen. Hambani ngekuthula nangemthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.